Kan baru rame jak main ubak kilo 6 di sini tempat wisata. Urang tro kena nalon kala rame tu kem betat hana peng tak kala na Bandung ceria tak umami bansaka. Pak tempat cebas wisata jak main-main jak pelu angin meramina tempat wisata jak bamak sikam jak kalan inan ia terjun cukup tak lambung pak gunung bidalale mata hai luar biasa. Urang yang susah leutang kenan jak meen mabo es menen ule heng bela wisata yang putuh cinta si dara ule meangin bela jak meen supaya bek stres jiwa hai ngat bek krut muka. Nakulam ungkot di sini nadum macam model na cide ungkot ren ungkot mehele ungkot nila Ibu Safriati takalan sabet kem godnya letat peng tua miji pengusaha mita peng dalam rimba. Ladem yang babu si ite mano tepanggang jak pajo genan peh asam terasi pihna. Ladem on labu getaguna pih cukup mame dak nangon bengi roh kenan cidaro mewawa kajet lagi biasa. Wate malam lampu macam dum klip tak kalan sine hayan jab ke ubada mata sigaro tajak katin te sida sabe yang na ane miet cocok tada ciri kenan neba hai pule hawa. Naku lama renang di sini nama ane miet cukup mekip-kip ia lepia ke ada yang na tak kalah na WC tempat cukup mesanet rap sikit lama dicek bas modal usaha abe yang na. Yang hana handa wa inan pasti bari di po guti melipia cidemu bea banga ono ke haba wisata ba akibari hana cok karcis promosinya prebiaya hai luar biasa.